Spanish fighter Ilia Topuria laka chaklo nuwa Brazilian fighter Charles Oliveira tan UFC fight nei chunjam le turin huntra aroin her chuak le ta tun kar top choni jingkara Brazil lama UFC fight nei tura Brazilian fighter trana kalkhom tur aram mi pui ta ma Oliveira le Poland fighter Matthews Gamrot te in ma chan tur kan hu vele don ta ni kaini ram lama October ni chompani tun kar top choni jingkara UFC Rio kan hudon ani mai lowa sakai bak nei hliam tu le real trump to ang maya Oliveira fight nei tur UFC clear tu ten kan mu abai se om le UFC Rio fight lom tur a hian UFC fighter ming cher chho mek te insual mu nom tak fight fans ten kan mole don bokani Brazil khopui pakhat Rio de Janeiro a UFC fight nei tur hi champion title fight ni do lo ma se Ilia laka achak lo chan na tanga thathum nuwa aram mi puite ma ngai chakna chan chaka tui hal mek Charles Oliveira ain lan le dona wangin UFC lam ngai event rank thin tu tan chuan fight nga lel om tak atling ngai don Topuria kutum dolawa knockout manga chaklo nuwa Brazilian fighter Oliveira tan UFC a ming cherchun jom zelal tuman hi chuan he fight lom tur hi atana champion title fight luk zeta poimo ani don tun kar top chuli jingkara UFC fight lom tur hi Brazil khopui lui Rio de Janeiro a pharmacy stadium nga ani dona Brazilian fighter Oliveira tan achor chuana Guarujá atanga kilometer zanga somnga chawala Rio de Janeiro fight nei tur hi aphur omdon ani stia meilowa Oliveira chantura a khomi puitan UFC fight na mun turan pan nge nge dona wangin Charles Oliveira tan a fight nei tur hi a hluzual ngeyang kumsa ni somni covid boro kara Kevin Lee ane truma an fight nei na mun kha aram Brazil lama nei thawni ma se covid boro kara amunen tu mi pui omlowin Kevin Lee alo ne to ani kha tuna ero a fight mutura kalten Oliveira minglamin an ram fighter Charles Oliveira tranin oral topin an audona covid tripui lengkara fight nei nen chon adang lam ngei dona ni tun chotni jingkara UFC fight lom tur main card big hi kaini lama ero chuan chotni jingkar dar li le chan ve tanga entran chho thei tur ani dona UFC fighter ming chher chho tan mek te in lan tur fight nei tura Poland fighter Matthews Gamrot la UFC lightweight champion hui Charles Oliveira in machan tur chung chang hian UFC chanchin ngei ven rang thin tu ta ril ru alu khat mek ani chole chau mi pa le mi pa ma ni wei ta chung nung ber ni tum thin UFC fighter ten an ma ni din hun san lai ber le niam lai ber an lo tong fo to thina Oliveira UFC career po hi chutiang anga din mun sang le din mun hiam in buk ton reng ang alo ni to thin han ti thor mai la kan soi suat em lo tura kan in ngai thayo ma UFC Rio fight nei turtia Sao Paulo Diego Liman hoya Oliveira in ngor takin training anei chawa a umna tanga minute thum la ka hla chu box gym a sena fighter Rafael Fiziev ma chon turin ngor takin training nei mek ma se fight tran ma ni somni chi om to khup na wanga Rafael Fiziev a in nu do le tak sia wangin Rafael Fiziev a mun ruak no khat turin a mix martial arts jingkong zoa tum thum chau chaklo nei le tum somni panga lai meya a tum puita ne fai vek thei fighter huai chen le tuan tha me mai Poland fighter Matthews Gamrot aron pen chuak Oliveira tumpui to Gamrotan Oliveira machon turin ni somni chau hun nei ma se ni tin maya fighter thajok ni tura fight nei tura in pe rang ani wangin atan thil har sa ni don loti alo soi to Gamrot chuan ka machon tur Oliveira hi ka za chuti rualin UFC legend ta jinga pakhat Oliveira ka machon tur hi ka lom la fight nei tura full cam lo nei to la Ilia Topuria laka chak zau lo hlim ani wangin Oliveira hian kalaka phurna na chak tak nen nena chan ngai tumin tran aron la don ti pokashia amara chu kalaka nena chan chu Oliveira tan thil olsam ani lo topang UFC lightweight title lo chu atuma ka kong zo lai ka ma Oliveira ron ding tur hian min ti phur zok dai thung grappler ve ma ni la Oliveira ti thei ka shia fighter traber ka ni ti khovel mi pui ma ti lang turin Brazil mi pui ma ngei an idol Oliveira hi ka finish donani Oliveira laka chakna ka changani chuan ka malam hun eng tur zia po ka thachiang viawani tin Gamrotan atana chakna chan apoi mo tur zia lo soito lelama Charles Oliveira ve thung chuan
a fight pui tura ran pen sok game rot chu ama ang thowa ground game a tha gap la ve tho ani wangin UFC chanchina ground game a tha ber pol kai ang tan chuan game rot ma chon hi fight har sa tak ani don lo tin ama chan tur game rot chung chang chu alo soi lok ve to bok UFC Rio ti hlu zual tu tur kumsom thum panga upa Oliveira hian a ma ding tur kumsom thum pathuma upa game rot hi ama ang thowa grab lar tha Brazilian jiu-jitsu black belt nei ani ve tho ti chu shil non ngai lawa a shiat sa nia a aya game rota wrestling thatlo chungchang thachiang ber tu po ani tharai lo te kalta zun thatoba Ilia Topuria laka knockout manga achak lo na chanwang khan Oliveira chung ko le a fans te zongjong lungain ain dom ko na Topuria laka achak lo na fight chungchang a soilet na Oliveira chuan knockout kala tok ngai lo khathil tleng wang khan Topuria laka ka chak lo na chan zo karil ru she om tur je chu min shiat thiam pui karing ka chung te karami pui le khovel mun sang sanga min tran tu te kalauti beidon mek na ta bai se thar siam sakle thei turin hun tha kanai le ta game rot thi kalauta chei to thin UFC lightweight champion title la let le thura ka jin kong zo ka ma ding tur ani wangin game rot nen kanin ma chan tur fight thi ka tan chon a pai mo zia min shia thiam pui ka ring te na lo soi to ke som sri huang in elna UFC lightweight fighter in buan thiam tak mai game rot le Oliveira the fight nei tura Poland fighter game rot le Charles Oliveira the fighter aggressive fight in knockout ngal tuma fight handed buan tur ang insual kan mu arin amlo na chungin technical le film khur taksia fighter pani te insual kan mu arin am thunga chuti rolin eng po thleng thenia knockout po kan mu thei tho ti UFC clear tu te chun kan thachiang view oma chuti rolin fighter pani in ton huna ground game thiam ve ani na mangtang kaya grappling kan hutam zok thung ani boin fighter pani te fight nei tura fight fans te mithalok fight a thleng dika angai thayang tuntin hun lightweight ranking a pariat na om mac game rot thian lightweight ranking a palina din mun lo tu Charles Oliveira ne turin eng thiam na nge a nei ve ti te eng ang chi a fighter tha nge ani ti te so ibel nan a UFC a fight nei to record te hi kan soi chun zama to lo ma tuntin huna game rota UFC fight nei to te police fighter harawang tak mai Matthews game rot thian atum puite laka striking tum zariat samko lai anei to chung a striking nei to ta zinga tum zali samruk pania te chuan atum puite atok fovek thayani han chu chen le ta ka chuan game rot thian a opponent laka tum za striking lo nei ta se tum som nga pani laia atum puite atok fu thai don ti na lo ni ta hei hian game rot striking thajele rin ai taka soi ala hlo na a striking thana chu da niam thai ani lo ti min mit thale tira fighter pani te in ton huna striking kan mutam ve thung ani point thil om lo ani lawang chuti rolin UFC a kum som panga te me fight lo nei to a ma chon tu Charles Oliveira in sualna a UFC fight nung lam kha kan mit thale ni chuan Oliveira striking po hi anep lo zia kan tha chiang ve ta thoin arin om amara chu tu naya a fight ne Charles Oliveira che ziat lemin amuang chho ve ta do ati thaya azona UFC lightweight top contender fighter shiat lo tha mai Tony Ferguson Michael Chandler Dustin Poirier le Justin Gaethje te a ne chholai UFC champion kongsen seng ro pui taka a ming a cher chholai hun kha Oliveira a fight nei te a phato big hau lo ti chu UFC thlir tu ten an hei big lo Oliveira hi thau chuak le thei takang mo fighter pani in ma chon tur te a wang lai mang chong mek game rot thi kumlama upa chho Oliveira aijon arangin aha harzok turangai thei ania lelama Oliveira in game rot aya fighter tha tam tak alo ma chon to na te thlir la chuan striking le grappling a Oliveira aya chungnung tur chuan game rot thi da san ala harzok tho ome Oliveira ma ding tur game rot a grappling ai chuan Charles Oliveira grappling hi a technical in grappling a ro chuan UFC record siam tu submission manga tum som paruk lai atum puite la kan na lo chang to Oliveira hi da chungnung zok lo a har khopang la Oliveira le game rot te in ton huna knockout kan mu abai sei lok ngam chi lo no chungin kan mu ve thei tho boka chuti rolin knockout lo mu don tai la game rot striking ai chuan Oliveira striking a kan tran wang ani emo ni lo emo da chungnung zok na ala om zok ti thei
main kata fight nei nung berta in sol tura round top lama submission manga in buan thiam jok Oliveira hian game rot laka chakna a chan thei mai jok ari nom hantila Oliveira tran tu te kan thlop a angai thei anga amaro chu kai ngei pon chak tura karin kai jok ani thung siani UFC Rio in lan tur fighter pani ne atangin result danglam tak kan hu ve thei tho ti ero kan hria ta tul thungang UFC Rio tun kar top choli jing kar fighter pani te in sual kan muna enge thleng don ti kan tha thoi don ta Charles Oliveira an aram Brazil mi puita ma ngaya ne na achang thani chuan UFC lightweight top contender jinga a ming kan soi roi chunjom angai dona ne na achang lo ani thungaro chuan UFC lightweight champion lo ni to Charles Oliveira hian choilam apan veta ti ama than tu ten an pom thiam mai angai thung don chaklo ta se alakan he na changtu gamrot ero Oliveira ne thei khopa fighter thale UFC lightweight ranking sangzoka in vordor thei tur khopa soi chunjom thei tur fighter shet lo ani chhowe thuang engchunge thleng tang la UFC Rio ton kartop October ni sompani choli zinga Oliveira le gamrot te fight nei tur hi I mai ilo tlang wo